500 jum il-bot mill-Commonwealth Youth Games f'pajjiżna ġie varat il-viżwal uffiċjali li se jġorr l-isem ta' pajjiżna f'dawn il-logħob prestiġjużi għal pajjiżi tal-Commonwealth. Il-President ta' Commonwealth Sport Malta, Julian Paġbonello, qal li dan il-viżwal issa se jbiddel idea fuq karta f'identità li se tirrappreżenta lil Malta f'kull aspett. Faċilitajiet huma kważi kollha lesti, kull ma jonqos ftit fl-athletics, it-track għandha bżonn tarġa' ssir, però hija ġifieri jekk m'għandna xejn Malta għandna faċilitajiet sportivi inkredibbli. Jonathan Dalli minn Concept Stadium li kien il-moħħ wara dan id-disin qal li dan il-viżwal u l-identità ta' pajjiżna f'dawn il-logħob huma ispirati mill-kultura Maltija. Spjega li dan il-viżwal jiffoka fuq il-moviment u d-dinamika ta' Malta. Innota wkoll il-kuluri fil-waqt li jżommu l-identità oriġinali ta' dawn il-logħob jallinjaw eżattament mal-kuluri li nassoċjaw ma' Malta u mal-kultura marittima tagħha. Il-kap eżekuttiv ta' Commonwealth Sport, Katie Sandler, qalet li l-fatt li Malta hija pajjiż ferm speċjali u għalhekk din l-edizzjoni tal-Commonwealth Youth Games se tkun waħda unika. Athletes, more than 1,000 athletes from all across the Commonwealth coming to Malta to show the world how they're talented, how they will connect with each other. It is a very special place, Malta, and the games here is going to be spectacular. Sa dan it-tant l-atleta Malti Kaja Zoppardi li għandu esperjenza kbira fit-triathlon qal li l-isport mhux biss huwa dwar kisbiet personali jew riżultati, iżda l-akbar parti hija l-kburija li tirrappreżenta lil pajjiżek. Li tirrappreżenta l-Malta huwa dejjem onur. Ir-riżultat ikun xi jkun titrenja biex tilbes pajjiżek fuqek u tur id-dinja x'nifilħu nagħmlu.